kandi nguhaye ikaze wowe ukurikira Elmo Pod, urakoze kubana natwe, ni iby'agaciro kandi ni umugisha ndetse turanabyubaha. Njye ndi Elmogene. Reka tujye muri The Update, ni amakuru abagezweho atuzanye. Twagiye muri ruhago n'ibiki biri kuvugwa hirya no hino ku isi, mu isi y'umupira w'amaguru. Tunyarukire mu transferi ari gukorwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Ubu kugeza izi saha uwitwa Haruna Niyonzima akaba ari Murera, akaba yambaye ubururu n'umweru. Ni Haruna Niyonzima ugarutse gukina mu Rwanda nyuma y'uko yari amaze iminsi akina mu gihugu cya Libya. Ubu ngubu rero akaba agarutse mu Rwanda, aje muri ekipe ya Rayon Sport. Ntabwo aje nk'umutoza nk'uko bamwe babihwihwisaga, aje nk'umukinnyi. Ni kontra y'umwaka umwe babashije gusinyana, akaba ariwo agiye gukina muri iyi ekipe y'ubururu n'umweru. Ni Haruna Niyonzima rero ugarutse, witezweho byinshi gufatanya n'abandi bakinnyi bashyashya iyi ekipe yinjijemo kugira ngo babashe gutanga umusaruro. Niyonzima rero akaba yageze muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Ntiwavuga Rayon Sport utajyanye na mukeba wayo. Mukeba wayo rero nayo ikaba yamaze kwiyubaka, ikaba umukinnyi yayisanze muri kampu yayo aho iri mu gihugu cya Tanzania. Ni Nigeria waje ayisanga muri Dar es Salaam, akaba yitwa Chidiebele Mobodo. Uyu Nigeria kandi biravugwa yuko iyi ekipe aperi imutwaye bujura, kuko siyo yonyine yamushakaga, akaba yashakwaga hari n'andi makipe y'iwabo yamushakaga, cyane cyane nka Enyimba akaba iriwe Gapapu. Naho uwitwa Imanishimwe, uyu mukinnyi w'umunyarwanda, akaba yamaze kubona indi ekipe nshyashya yerekeje mu yitwa Ayel Limassol. Iyi ni ekipe iherereye mu birwa bya Chypre cyangwa se muri Cyprus. Akaba ariho rero uyu mukinnyi agiye kuba abarizwa. Uyu mukinnyi wa ekipe y'igihugu Amavubi akaba agiye kuba abarizwa mu birwa bya Chypre, ariho agiye kuba aterera umupira. Naho imikino ya Sekafa ikaba igeze kure. Iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup rero ikaba igeze muri semi finals zizakinwa kuri uyu wa 19 z'ukwa karindwi. Ni ku munsi wo kwa gatanu izaba ikinwa, aho aperi izaba ikina na Al Hilal. Iyi ekipe izaba ikina na Al Hilal. Iyi ekipe ya aperi izakina na Al Hilal. Iyi Al Hilal nagira ngo nkubwire yuko mu mikino itatu yo mu matsinda nta mukino n'uyu n'umwe yigize itsindwa, ikaba yaratsinze ibitego byose bigera ku 9 muri iyo mikino itatu imaze gukina. Aperi yo rero ikaba yaratsinze imikino 2 ikanganya umukino umwe. Naho indi match ihari ya Sekafa ni Red Arrows izaba ikina na Hey Alwad. Izo akaba arizo kipe muri Sekafa zigeze muri 1/2. Tukazaba tubonamo 2 zizajya finali, izindi zigakinira umwanya wa 3. Kuri uyu munsi stade yari yuzuye abarenga 80,000 ubwo muri stade ya Santiago Bernabeu hakirwaga witwa Kylian Mbappe Lotte. Ibi ngibi rero ni amateka yongeye akozwe na Mbappe, waherukaga kubikora ni Cristiano Ronaldo. Nawe ubwo abazaga kumureba barigeraga ku bihumbi nawe 80 yakirwa muri ekipe ya Real Madrid. Mbappe rero ku myaka ya 25 nawe akaba ari umwe mu bakinnyi babikoze, yinjira muri ekipe ya Real Madrid arebwa n'abantu benshi cyane ku rwego nk'urwo byari biriho mu masaha ya
bitambutse. N'umukinnyi wakiriwe neza, n'umukinnyi wakiriwe muri Madrid, akaba ariho agiye gukomereza ibikorwa bye by'umupira w'amaguru nyuma yo kurangiza amasezerano yiwe muri Paris Saint-Germain, akaba aziye ubuntu. Ibi byose bijyanye na Kylian Mbappé ndi kubategurira video nzabigarukaho byose, mbivugeho muri rusange uko bimeze ndetse naho Mbappé yakuriye n'ibindi byimbitse mutamenye kuri Mbappé. Uyu mukinnyi rero yageze muri ekipe ya Real de Madrid, akaba ariho agiye gukomereza ibikorwa bye nk'uko nabivuze, cyane yuko avuga yuko niho yarose kuva kera akiri umwana, yaraharose, inzozi rero zikaba zibaye impamo yambaye jezi ya ekipe ya Real de Madrid. Uyu Mbappé ni umwe mu bakinnyi bakoze amateka yuko yashatswe na ekipe ya Real Madrid, igihe yamushakiraga ntibyakunda, ariko na nyuma aho aziye abafana ntibamurakarira kuko ari nk'ahandi yakabaye aterwa amabuye, ariko ibikorwa byiwe n'urukundo bamweretse ntibisanzwe. Ntabwo ari buri mukinnyi wese wagirirwa ayo mahirwe cyangwa se wabyerekwa. Rero uyu mukinnyi Kylian Mbappé akaba ari i Madrid, Perez akaba yamutembereje amwereka ibikombe byose ekipe yatwaye, bamwereka muri mize, bategura abana bo cyane ko Mbappé akundwa n'abana bakiri batoya, ni idole w'abana bakiri batoya bakina umupira w'amaguru. N'ibirori byari bishimishije byitabiriwemo na Zidane ndetse n'abandi ba legend ba ekipe ya Real Madrid. N'ibirori byari biteguye neza cyane, dore ko imbuga nkoranyambaga zose za Real Madrid zari zifite imibare iri hejuru y'abari bari kuzireba mu gihe ibi birori byari birimo bitambukaho. Naho muri stade ho hari harimo ibihumbi bigera kuri 80 byose by'abantu bari baje kureba uyu musore. Ku myaka ya 25 rero tukaba tugiye kuzajya tumubariza muri ekipe ya Madrid yambara nimero 9, ari nayo uwitwa Cristiano Ronaldo nka idole wiwe yaje aheraho akigera muri iyi ekipe, dore ko nimero 10 nkuko ariyo yambara azayambara ari uko uwitwa Luka Modric yamaze gusohoka muri iyi ekipe. Rishinzwe umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa rikaba ryamaze gutangaza yuko rigiye kujyana ishyirahamwe rishinzwe umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine. Ibi ngibi biri kuza kubera iki? Ubwo abakinnyi ba ekipe ya Argentine bishimiraga igikombe cya Copa America batwaye mu ijoro ryo ku wa gatandatu, barimo kwishimira rero iki gikombe. Mu birori bari barimo bakaba barakoresheje zimwe mu ndirimbo zirimo irondaruhu batuka abakinnyi b'Abafaransa. Ibi bikaba byaragaragaye kuri Instagram live ya Enzo Fernandez, umukinnyi wa Chelsea ariko unakinira ekipe y'igihugu ya Argentine. Ibi ngibi rero ni ibintu bitagaragaye neza ndetse bisiga isura mbi yaba abakinnyi ba Argentine na Argentine muri rusange. Abafaransa bavuga yuko bagiye kubajyana mu nkiko bakaryozwa ibi bintu, cyane ko ari ukurengera, ari ukwangiza, ari icyo bita racisme cyangwa se irondaruhu, bikaba ndetse no kwangiza uburenganzira bwa muntu cyangwa se kuviyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ni ibikorwa mu by'ukuri bitashimishije abantu hirya no hino, cyane yuko kwibasira umuntu mugenzi wawe ukoresheje uko asa cyangwa uko ateye ni ibintu mu mupira w'amaguru bitemewe. Rero abakinnyi ba Argentine bakaba barakoresheje indirimbo zisebya abakinnyi ba ekipe ya France mu kwishimira igikombe, cyane cyane babiganisha ku witwa Kylian Mbappé.
naho amakipe akaba yatangiye aya mbere yatangiye pre-season nka ekipe ya Manchester United ikaba yakinnye umukino wayo wa mbere wa pre-season muri iyi weekend tuvuyemo, ariko ikaba yaratsinzwe igitego kimwe. Ikindi kiri muri Manchester United nuko uwitwa Jordan Sancho nyuma yo kuganirizwa ndetse akanahuzwa na Erik ten Hag bakagira ibyo bumvikana, nuko yagaruwe muri iyi ekipe, cyane yuko kubona undi muntu umusimbura byari byakomeje kugorana. Urwego ariho atari urwego rusanzwe, ku buryo icyaba cyiza ari ukumutakaza. Icyaba cyiza ni uko umuntu ekipe yamugumana kuruta uko yamutakaza bakajya gushaka undi ku isoko nkawe cyangwa se uri munsi ye, dore ko bigoye kuta wabona ukina nkawe. Yabigaragaje ubwo yajyaga muri ekipe ya Borussia Dortmund ayigeza kuri finali ya Champions League. Ibyo rero bikaba byabaye akaba yagarutse muri iyi ekipe ya Manchester United, cyane ko byavuga yuko atagomba kuba yayigarukamo, ariko akaba yayigarutsemo. Kandi muri Manchester United ikindi bari kudiringa na Marseille ku witwa Mason Greenwood ko yakerekeza muri iyi ekipe. Ni ekipe imushaka mu miliyoni zigera kuri 30, ariko Marseille ikaba proposa kubaha 26, enye zikazaza nka add-ons bitewe nuko uyu mukinnyi yaba yitwaye. Naho Ero ikaba yashyize hanze 11 birushanwa abitwaye neza mu irushanwa. Mu izamu harimo Marc Minya w'umufaransa, niwe muzamu w'irushanwa, naho kabiri ni Cairo akaba umwongereza. Ku rundi ruhande rwa gatatu ni Cucurella w'umu Espagne, naho hagati ni Akanji na Saliba w'umufaransa, Akanji wa Portugal, naho Fabian Ruiz, Olmo na Rodri nibo bakinnyi bo hagati, bose n'aba Spanish. Naho ku ruhande rumwe ruriho Nico Williams, urundi ruriho Lamine Yamal n'aba Spanish, naho nimero 9 wakatakira iyi ekipe ni Jamal Musiala akaba ari Umudage. So akaba abo ngabo rero ari bo 11 birushanwa rya Euro 2024. Mwite Gareth Southgate akaba yavuze ati ibi singishoboye, mwakire ibyanyu. Ntiyategereje ko ekipe imuhereza iretere imusezera cyangwa se bagira ibyo bamubwira bitewe n'umusaruro wiwe. We ku giti cye yafashe umwanzuro asezera ekipe, aravuga ngo nicyo gihe cyo kubumbura shapitire nshyashya. Yavuze ko rero ibi ntacyo atahaye Ubwongereza, icyo yari afite cyose yaragikoze, ariko biranze. Asezeye nyuma yo kubura Euro ya kabiri, bibaye back to back abura iki gikombe cya Euro. Uyu mwongereza ahitamo gutanga ekipe y'abandi. Ni ekipe yaramazemo imyaka igera ku 8 yose. Iyi myaka 8 rero ni ekipe ni ibintu bitari bimworoheye, ni ibintu bitabashije kumworohera, dore ko umusaruro agera ku mafinali ariko agakubitwa mu gikombe cy'isi ho yaviragamo yavagamo ari mu bavagamo kare cyane. Rero nyuma yo kubona yuko ntacyo atatanze, we ahisemo kurekura ekipe, cyane ko yasabirwaga kwirukanwa, ariko akaba we atanze ekipe bidasabye ko bamwirukana, akaba ari we wisezereye. Yatoje rero imikino igera ku 102 yose, ariko twongeyeho n'iyo mu bato no muri under 21, ni imikino yose hamwe igera ku mikino 196. Nkuko nabikubwiye rero, ibikombe byo byakomeje kubura, yakubitiwe ku mafinali karahava, ariko
ntibimubuza ibyo rero akaba ari bimwe mu byo yashingiyeho arekura ekipe, akaba kugeza ubu nta kazi afite. Rero iyi ekipe y'Ubwongereza biri kuvugwa yuko hari abatoza bandi bari kuvuga yuko bagomba kuza kuba bayerekezamo. Uribaza abo ari bande? Reba mu batoza uzi b'abashomeri bahari, wibaze ngo ni bande bashobora kuyerekezamo. Ku ikubitiro witwa Mauricio Pochettino arahabwa amahirwe menshi cyane ko ariwe wajya gufata iyi ekipe. Uwitwa Eddie Howe nawe ari mu bahabwa amahirwe, ndetse Klopp nawe aragarukwaho, witwa Tuchel, ndetse bikanavugwa yuko Man City bayambura Guardiola ikaba yajya gutoza ekipe y'igihugu y'Ubwongereza. So rero kuba Southgate avuye muri iyi ekipe, of course ni itegeko ko bagomba guhita bazana umutoza mushyashya. Urabona ari uhe mutoza wafitinga mu Bwongereza muri aba batoza bose tumaze kuvuga haruguru, yaba Posh, yaba Pep, yaba Klopp, yaba Eddie Howe, ndetse na Tuchel n'abandi. Urabona ari uhe mutoza wafitinga muri iyi ekipe ya Bongereza, dore ko ifite tara zivugwa cyane ku isi, zimwe mu ziyoboye, ariko umusaruro akaba ari nkene. Ni ekipe yagiye muri Euro ifite abakinnyi bitwaye neza amashampiyona yose bari bafite Jude Bellingham wabaye umukinnyi wa shampiyona ya La Liga, bafite Harry Kane top scorer wa Bundesliga, bafite na Phil Foden wabaye umukinnyi mwiza w'Umwongereza muri shampiyona y'Ubwongereza, ariko birabangira ntibagira umusaruro ukomeye bakuramo. Byapfiraga ku mutoza, aragiye. Reka turebe what's gonna be the next. Podman iguha umugisha kuba warakoze subscribe, nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Imana ibarinde kandi Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose. Turi kumwe mu zindi nkuru zo kuri Elmo Pod.